Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kuswerte. Taglos-taglos saya po yung pamitalamitam tamo kang Ma'am Jing. Dikil po ketang mumunang diling Most Outstanding Candabeño Awards o MOCA. Letter C po ito kailangan. Suwabi ang bagya. Abanggit so po nandin na Ma'am Jing nating ko pong amanuan na category. Opo. So, siyempre, makanyan mo naman karing ang miyaliwang awards, ating kategorya, nyakabud, nominate. Nanula po retang categories tamo na pwede na pong inominate para karetang kikatamong dadadangalan na Candabeño. So, ready po rin karing categories na pwede na pong inominate. Karitakda pala, Ma'am Jing eh. Maritak lang po. Atin po, king law enforcement po, king education, parenthood, sports, government service, business, entrepreneurship, visual arts, performing arts, culture and heritage, agriculture, science and technology, mass media, youth service, judicial service, and the last one, social services. Yan. Ma'am Jing, 16 na rin categories, ne? So, minimum, just in case, minimum, Ma'am Jing, 16 la nung tunggal-tunggal, mika awardee tamo karitang categories. Minimum. Suya. Yes po. Okay. So, pwedeng adwa, pwedeng lupa mo, makanano ya. Actually po, pwede naman kasi dumalan la pa po. It doesn't mean na pagmetong yan ito So, much better nung dakala po kasi bang dakal la choices. Yes. Diba? Awa. Kasi po tanong metong yan kaya kang nomini o nung disqualified, yaya po pasok. Okay. So, alanin. So, the more, the better. Dakabang dakal la po screen, i-review rin kaya katamong steering committee. Abanggit siyo po, disqualified, ne? Pota ating pingemiras, either dakal pong sangkan, ne? Yes, na bakit teya po minikwa. Nano po mo kaya ring rason o po milampas kita mo ng screening agawan nyo? So, since alimia pa po, alimia pa po ngayon pa for the first time, siguro king kanakong opinion po, meto nga rason kung bakit ma-disqualified na po, taking good moral number 1, kailangan atin niya pong good moral record. In record po. Alayang kaso? Definitely po. Hanggang jaywalking? Yeah. Siyempre, number 1 po ito, ang po pinitapin. Nung magpasok yan nga po, karetang criteria, karetang qualification naman po, sir, definitely po, makaya. Siguro, alang means na mayakwa po. And mapalyari kaya, halimbawa, mag-screening kayo, bala mo kasal. Ay, object! Ating makanta. Ating makanta, Ma'am Jing. Ala pa naman siguro po kasi bago yung kaiser, laban ding masalese, scrutinize ding masalese, review dala thoroughly. So, makanita. Kaya pag dinala na king kay, planchado na kumbaga. Wala mo atin yung first stage, ne? Opo. Ketang screening yun. Screening, opo. Nino po retang bala mo maging screening committee, keta pa mo pong mumunang isubmit na pong requirements kaya kayo? So, inimuna po, syempre, kaya katamong mayor po, being the local chief executive po, yung kareng sangguniang bayan members, ang pong department heads po. Ito. So, medyo palagay ako malolo at Proseso yan. Yes, ne, balo kaya mo'y mayor maglangke, biro-birong mamili yan, kareng kaya katamang awardees. And, numong sakasakaling, disqualified, ne, pero, milog, ne, halimbawa, may pili. Nung sakasakali, are they also qualified na kanyan? Pasibayo, king next edition na naman ning MOCA, pwede yung makiyabi ang pasibayo, Ma'am Jing? Pwede po, basta depende po katang rason nung bakit may disqualified po. Makanita, sir. Okay. Nanula po, reng tanggapan da po, reng kaya katamong awardees from the municipal government, potang may pili nala. So, definitely po, itang plaki po. Itang plaki. And siyempre, itang balo mo, itang mabalo yung panamdaman mo. Yes, Siyempre, pride, yung puso mo, susula po yun, itang karangalan. The money can't buy. Yes. Ating kayang kaya, hanggang kaya mo, panload. Kaya niya pong pisabihan ito.
Wow, sa bagay, Siyempre, November opo, 28 sa opo, pa naman, opo. maleta mo ating There is mag-sponsors, yes, ne? opo, aring Ating sponsors. mag-sponsors kaya katamo. And syempre, baka nita namang maswelo na rin kaya Yes. katamong awardees. And syempre, kayong pamamiling awardees, ating kung piling ko ating malyaring mag-judge ken, ating selection committee, karyan. Yes. Atin akong apisel, ninong luklok karyan o pag-aralan nyo pa ninong kay? Ala pa po. Under negotiation niya pa po ito. Okay. So, palagay ako, pakaisipan yung Yes masalese po. yan. Yes. And syempre, dapat ding alawa, taga-Candabala naman. Ingkay ko po kanini, kapilan po megang pisa yung pamag-nominate. And hanggang kapilan pwedeng mag-nominate, Ma'am Jing. Actually, mag-start na kaya po last week eh. Mag-start na kaya po last week and magkaya po hanggang October yung target date ng Kai end na po ng Kai. Yung kaya kaming... Karen pong Opo, nominations, nomination, pamananggap opo. nominations. Okay. Opo. And alimbawa po, alin naman po Alin sana, naman ne? sana, opo. O kaya, or Mika holiday or what, atin bang plano na mag-extend, i-extend ye, or pisaban niya pa mo, just Opo. in case na Mika makanining mga milyari na pwede pong mag-extend yung bagya itang nomination? Siguro, pisabin, kaya pa mo po, pisabin na pa ning mayor mi po, since siya po mag-decide kanita, nung nanong Borina po, nung extension, nung pwede naman na, since atin naman venue na Yes. kaya mi po, na pwede ngali naman ma-postpone since makagayak no po, di ba? Yeah, Siyempre, wow. ginastos nila. So, ito po, siguro. And syempre, malakot pa naman. August Kaya pa nga, mo naman August po pa. ngayon eh. And abang na pong Ma'am Jing nandin by November. Karin November, pa opo. mo. August, September, September, October. And by November kasi medyo mawabawas na. Opo. Oran kanita. No ka rin na po pwedeng manikwang nomination forms. Available na po ba? King online or king kaya kayong Facebook page kung sakali. No ka rin na po pwedeng Actually, ding nomination forms are available po at the Tourism Office po. Yan. Kaya pong Candaba yan, Candaba ne? po, opo. Ayan. Yan So, po. akit siya po yan, ne? Kaya katamong monitor, kaya TV tamo, apin po in nomination form. Kanya mo pong office na ning tourism, King Candaba, Aqua, iyan. Numong sakali pong ating migtipid, sinerox de, malyaria, Ma'am Jing. Hindi po, siyempre kailangan original po. Iyan. Okay. So, ngini, atsunoring forms, dapat detang testimonial, kanino lang manibat. Ating kung higit natin testimonial, kanino testimony. dapat manibat. Diba, kaya tapo king barangay da po, kung nino po retang may kaya karyalan, may nominate po. Karetan tao na may proof or makapag-justify po na talagang yan, kaya po. Nakarapat dapat yan, nakaretang sa Dinan, submit ne? ng, opo, na Dinan dinan na- niyang award po. Okay. And masanting nung ating niyang video. Yes, ating much niyang better, opo. letrato. Para Bakit legit ang- na legit. Legit po talaga, kanito. talaga. Fake news. yes Itang po. kaya katamong nominee. And pasibayo po, Ma'am Jing, kumbiran Yes niyo po rin kaya katamong kabalen, den Candabeño na makisan metong kaya katamong pamikatago na ini, ingmumo ng diling Most Outstanding Candabeño Award o MOCA. Ne? Baka nita pong midina lang dangalan, din kaya katamo pong kabalen ka rin na mididina nung dangal ka rin ang aliwa, Provincial. honors, awards kay ngaliwang karing aliwang lugar, ne? Or naaliwang agencies, pero king Candaba, ilam din. Kumbiran niyo ang pasibayo at nung makanano po pwedeng mag-nominate ka rin. Opo. So, pasibayo po, agkatanda kayo na misaw-saw pantamo po na kening kaya katamong programa na po, ning kaya katamong mayor, ing moka po, na nung ating kopong nominees, feel free po na munta ko po king office na ning tourism at ating kami pong available nomination form, ibiyemila po. Lalo-lalo na po karing barangay captain, sampung SK, uling ikayo po ing makakilala karing kaya kayong kabarangay, kaya manyawad ko po king kaya kayong kooperasyon, nasopan nyo kami po. Bangkanita po, mi parangalan la po, rening kaya kayong kabarangay. Midinan la pong dangal, parening karelang Nanu laman din karela pong katungkulan na ayat chief kung karelang biye. Sayang yan po ini nga napin sir, nung king lalawigang kapangpangan, mididinan la pong parangal,
what more kening kaya katamong sariling balen, etala agyong kilalanan. So pasibayo po, anyawaran ko po yung support. Tayo po, dakala-dakal salamat po. At sana maging kaya po successful ya po ining kaya katamong event ay ni. Para kaya katamo yang ampo ini, Candabeños. Mabuhay ya po yung Candaba. Okay. Ating kayo pong social media platform na pwedeng puntalandan just in case na makipag-update, mag-message yes. kayo, or number mo naman po, Ma'am Jing. Actually, iting kami pong page, Candaba Tourism page po. Okay. Opo. And balo ko ketang nandin na ating makapost din ketang Yes po, page, opo. detang Yes, number sir. sa pwede dang Contact kontakan, person. Bangka nitang nung ating ko pa pong clarifications o kutang with regards kayong pamag-nominate, kakarita pong application forms, ako na niya po yung Ma'am Jing ka rin, and bakit ang ala po maging problema, Opo. pota pong sinabit nyo, ketang miyaliwang dokumento. Ayan po, akit so po rin ating pong email pala, Ken, Opo, opo. Ayan, kayong pong Candaba Tourism Office, manibat po Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ni nga ba hanggang alas 5 ng gatwanapon. Office hours siya po, Pota, datang kayo, 5:30. Mimua kayo, ang gaya mo pong 5 p.m. Yung opisina ka rin. Malyari ko naman pong mag-email ng ating ko pong kutang or clarification king Candaba Tourism 2023 at gmail.com. And ma'am, nano na pong numbers ng peridang ausan? Rin po, sir. 0906-532-5749 and 0960-515-1098. Ayan, and kita pong lalamat siya po yung karelang lagyuning karelang page na Candaba Tourism page dash turismo at kultura. Ma'am Jing, dakala-dakala salamat po king oras sa binyeyo kaya kami. Ay, miss ko po yung pamagpasyal king Candaba, yung reporter ko pa ni CLTV. Daralang kay king palengke ni Candaba, sasali kayong buro. Kaya kay Jo ala na sunsun. Anyang malyarya pang mga buro. Karin, anyang mag-cover kita. Karin, bibisitan miya John Lloyd. Kalambat na naman John Lloyd naning Candaba kanita dating Mayor Jerry Pelayo. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng